पाउसेद युमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन आउटोग्रे मणिपुर लेखा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी मयंग लमजाउ ग्राम पंचायत अनि द खुसमनादुना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के लमजाउ मखा प्लेग्राउंड चीफ मिनिस्टर ग्रीन मणिपुर मिशन आउटोखेबा लोइनना लमजाउ मखा कम्युनिटी होल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोक्तर उ चरा के थाखरे आजादी का अमृत उत्सव कुमार एदना पांगथोकेबा थरम अदुदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नावरेम मुनाल मिटेन अथोब मिथुंग ग्रीन मणिपुर मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बैरेंटेला एलांगबम अथोब लंगबिरपा अमदे मयंग लमजाउ ग्राम पंचायत की प्रधान उरित खिनबम नरजित लुहांग थरमपु ओइना सरुगाके चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन की इहान हानबो ओइना पांगथोकेबा पाक सन्ना उचरा सिंग थाबगी थरम अदुदा फॉरेस्ट ऑफिसर नावरेम मुनाल मिटेन असंगमना पिक थनबा मणिपुर अमकिदमक अमदि तोंग की मिरोल किदमक चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन असी कुमसा लिसिंग अनि तरा उगा मपनगे जुन तरागा मथोइदा संगाइथेल द चीफ मिनिस्टर एन पेरन हाउतोकेबने मणिपुर की महौसाबो कन्नरबगिदमक अमतंगार फ्लैगशिप प्रोग्राम असी की मखादा तंपाक अमदे सिंगी डिस्ट्रिक्ट पुरमक पुमसंग संगनरबा पंदम थमले कुमजा लिसिंग अमग सापन मरफुद्रा मथोइदा हौकेबा इंडिया की कुमजा लिसिंग अमग सापन मरफुद्रा मथोइदा हौकेबा इंडिया की लुक इस पॉलिसी बो कुमजा लिसिंग अनि तरागा मरिद एक इस पॉलिसी ऑन क्रम मतों हौजेक्ते नेशनल हाईवे 102 असी यान मरु एबा लंबी ओइना ओइरकदौरे मसिदा मरु ओइना लंबी असी किलोमीटर मंगा फावबगी मनुंग दलिबा खोंगंसिंग अमदे ग्राम पंचायत सिंह बो पुमसंग संगन बगलोइना नमखोइगी सेनमेल लोन की फिबम फगत अनबदा चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन मणिपुर मिशन असुबु मतेंग ओइरगने मसिगी तम लम हेक्टर मंगा फावबु फुथोप गंबा खोंगंसिंग उ चरा सिंग लोइना सेंथोक लेबा मना मसिंग पना थामिनगने हारिबा फ्लैगशिप प्रोग्राम असी माइ पाकना पांगथोकपदा मरि लेनबा लाइन डिपार्टमेंट्स न कन्वर्जेंस की खुदांग मतंग पांगसिनगनी मरमदुना थेंगलबसु थेंगना प्रोग्राम असिबु माइ पाखनबदा मियामगी नतना डिपार्टमेंट खुदिंगमक अमदि जिला परिषद सिंगनसु मतंग पांगबियु अनसु मांगना मखातना फोंदोके थरमदुदा सरु याकीबा चीफ मिनिस्टर ग्रीन मिशन मणिपुर की ब्रांड एम्बेसडर एलांगबा बैरेंटेना मियामद जारिबा मखै उ जानबी गनु तंगाई फदबा जानब तारबसु उ अमा जानबद उ चरा मंगा सोइदन थाबियु अमदे ngasi thariba uchara singa si punna hot namidन honse aina phongdokhe phajin khibasing thadok piu lami sinmi amasung pillo marang kaithel taba tidim road ki manung chaliba kilometer amakak sangwa miyamge marwaiba lambi matek asin sepjin sajen biu aina keke marang apun badlu ki thawbe sin sangsilak leba khongjang sogot bagi mohta phajin punsin biriba sing masagi maral amata yawdana thadok piu aina lupna apel tawrakle loke serola mana hai keke marang apun badlu ki thawmi sing phajin gani aina थीरबगी खोंगम हादोकपिनबसु अपील तौरदुना सेमजन बिदना लेरिबा लंबी असे अथुबा मतमदा मियामगी अपाम पमंगदा सेमजन बियु हानसु लांगा की पुंग सिंगसिलकले लंबी मतेक असि मोरंग लमखाइदगिना थांगा कोम्बी वांगु सागांग इथाई की मियाम अमदि लमै सेनमि क्या की नोंगमगे चत्तबा यात्रबा लंबी ओरिबा मणिपुर की साक्तम सिंगथाबदा यावरबा लोकताक पाट सेंट्रा टूरिज्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमदि संगाई की लेफम ओरिबा काइबुल लोंजाउ थिरकपदा चत्तबा यात्रबा लंबी पुवारी की सक्तम नैदरकपद यावद्रबा याद्रबा ईश्वर की खुबम क्या सुलैरिबा मफम कोकतागे मिदै पांगल इमा इंडोल सिंह अमदि थांजंग सिंह की सिंगमी इमा इंडोल सिंह की सैदांगबम ओरिबने हाइरे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना रिजाइन तौख्रबा त्रिपुरा स्टेट असेंबली की स्पीकर रेवडी मोहन दास स्टेट बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट की फम ओना पिछनग्रे रिजाइन तौख्रबा त्रिपुरा स्टेट असेंबली की स्पीकर रेवडी मोहन दास स्टेट असेंबली स्पीकर फमगी महूता स्टेट यूनिट की बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट फमोइना पिछनग्रे एन एजेंसी की पाउन फंगदोगले स्टेट असिदा नौना थोरखिबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमो ओइना बीजेपी लुसिंगबसु ओरिबा असेंबली स्पीकर रेवटी मोहन महाके फमता तोपके सेरोलो स्टेट असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर बेसवा बांदु सेंद हाउनबी मतुंग इन पेशन खिबनि आइन एजेंसी के पाहु अदुदा पल्ले स्पीकर रेवटी की रेजिग्नेशन अदु डिप्यूटी स्पीकर स्टेट की मिनिस्टर बिप्लब देव बारबई मिया मखादा आयाबा पीखिबा लोइनन स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट मनिक छाना फमतारबा पार्टी लीडर रेवटी मोहन पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ओइना एफोन तौरे आइन पार्टी को सेरोल अमंगासी खुदकता थोखरे आइरे लागलिबा लिसिंगनी कुलुमदोइदा पांगथोकदुरबा असेंबली इलेक्शन की मिखलदा सरकार पाइरिबा बीजेपी ना अमुखना सरकार सेमबा गमननबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसु यूनिट होम मिनिस्टर के लीडरशिप मखादा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन चाउथोकनबा अंकदा रेवती मेननबो स्पीकर फमदगी लौथोलगा पार्टी की अनोबा वाइस प्रेसिडेंट की फम थिंदोखिबनी आइन पार्टी की सेरोल अतुदा पल्ले उत्तर प्रदेश आइन कायन लाइनिंग ओलहलंबगी पुलिस मियोय निपान फागतग्रे उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मियोय निपान आइन कायन मियोय का लाइनिंग ओलहलंबगी मराल फागतग्रे मखोय की मथक पुलिस लेबा की मथक लान चताबगी मराल सिंह सेरी
ICP section 121 lal huban natra kanai ki meukta lal haunar ba thorang to ba lal haunar ba atai bu insin ba ki marat leiba sing da pan ba ek chi sahi asi jun kun ma thoida Uttar Pradesh police ki anti terrorist squad na klarik ani Muhammad Umar Gautam amati mufti Qazi Jahangir Alam Kasmi ani ba Delhi da ki phagala ba matong lining ulan bagi racket ama thukai bangam ki harba racket asina atopa lining jat pamioy ka bu Islam lining lhundan mi lising kya muslim on toklam ke Magata na tijin bada ATS na miyo nipan ama kapagat pangam ke Pagalaba miyo nipan na Islamic Dua Center ki banner makata angang ki asoy na ba miyo kya nupi amade tabak pangtaban na kya aso larik niti jina tapan gani nupi sumbuda luhong bigin amade paisa pigani aina Moythem tawbag loina na tabak pangtaban na kya tabak pigani aina thaja halaga Islam lining do ontok tan muslim ohelam bane Saina ngamkai managta Myanmar lanmi kun hena rebel sing na arkre Myanmar ki ethnic rebel na Chinese board maya da akan ba khothok na ba matung da Myanmar lanmi kulom doi harkre rebel ki mekhe ki phongdorok pada makhoi yam da Myanmar lanmi kulom doi alaga kaya amuna sokan khre aire Myanmar lanmi na February amada ku cha thadun leka paisen khra ba matung Myanmar ase tangdu leita da ba phibam amada lerakli lambi na lanmi na democratic government inthura leka paisen ke badu jaring da ba phong bas ke matakta hat patup pajau na sathi ba thabak lokalak pada ki Myanmar apum pa tangdu leita da ba lerakle Marakasida San State ki China ka taina ba Moscow da Myanmar lanmi changchil alaga Myanmar National Democratic Alliance Army ki besama laksin na ba ko narakpada ki nakal ani ki barakta akan ba mangda ko thok narake Alliance Army ki wangal na phongdorok pada Myanmar lanmi na ekoi ki bes laksin na ba ko narakpada sauna amang ata nang ki bani maramde hanada ki singtak tangai to leir bar singi manakta singkha da ki kakalakpada asiana asok nang jake bane ahan boy na kuthok na bada lanmi tara ka mga seki matung na mari ni leraga amba kuthok na bada Lanmi nipan siraga Myanmar National Democratic Alliance Army ki fighter ama seki aire Myanmar lanmi ki meke dekisu National Alliance Army ki kuthong na bada security person kharap Moscow da sikre aina phongdokre aduba lanmi ki miyo kya sikre abagi akupa warol di phongdok palaitre Myanmar da ethnic rebel group kun hena laibagi matakta border region ki lam ayamba rebels in control tawdun laire anembo autonomy pina da batak na ba drug puthokpam control tawnan ba hona ba mati national resource kya mun na bada rebel masen marakta made Myanmar lanmi ka khut toina thokna tuna laire bane mamang thada Chinese media na sandura ki video amada Sana state ki atopa mafam amada Kazin independent army ka Myanmar lanmi ka khut thokna tun lai pagi sakta mutke Myanmar ki awang thang balam dam da khundar rebel group ayamba China ka culture ka winda nak na ba mari lai ba amade Chinese loan gang bagi mathakta Chinese currency yuan ngam khai faring da sin dari bane Nagalamrom da Pakistan ki Sindh province da lalau bagi attack sa tharpa yabadagi mikup lahum sing la laina na ba khangan kre Pakistan ki Sindh province da intelligence report jumpham oraga lalau bagi attack sa tharpa yana laibadagi mikup lahum sing la laina na ba khangan kre na paugi source samna phongdokle Sindh police ki chief waripa Mustaq Ahmad Maharna section warol piratuna haike bada September thagi agan basarukta lalau basing attack adu sa tharpa yana laire September mari dagi tarit phobagi manung da lalau bagi attack adu sa tharpa yana lai ana section warol adu da palke Police officers in a phongdor ki bada phattaba to using adun local made hand grenades in adun attack adu sa tharpa yai haire Sindh province gi oina manung hanjit ba mafam sing IC ain lai taba lamdam am haibadu oi masadam yamna aki tujung ba pongnare Provincial police chief na mari lena official sing aduda miyam tin ba mafam da security ga akan ba section darong law ko tunangak sena ba mafam kangan kre masida railway station bus terminal mana masing zone ba kaithel amade ati atu pa miyam tin ba mafam khalaga lalau bagi ate ga du sa thak pa yai haire Taliban Afghanistan da kudum chanchan kra matung tarak da Pakistan ki khanong sup thang pa chaman border da masing jawla ba miyos na changsilagle Afghanistan amadi Pakistan ki oriba phiba masi yamna sathi ba oire Afghan ki masing jawla ba refugee sing changsilagle haukiba tha da province asigi counter terrorism department amasi ki structure asi semdok laga lalho bun akiba phirak pa lairiba asi daita laina thengna ra bo pham kangan krabane masi margoina Afghanistan do orikli phiba masi hena khodong thinangai oile local media reporting the counter terrorism department international restructure tawna ba mi pam pang thokre are aroi ba content sing asigi mar oi ba pau khara asi ba pau dam jari ba mari broken news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biru pun namak pathaga jari channel asina tom da kana rabade subscribe to video subscribe to video mo like and share to su kawi gan nampo amukana thaga jari